Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Badam, iluteman ti bukod ka tanasakit. Makaturturog ako, tuyang. Baday, nagpintasak ita arabi ay. Kita enak mo ta. Agat pulbusak. Isuan na bang luak? Maturog ka, tuyang. Ay na, say upam ti buok ko. Nagbanglaw. Maturog kan kunak, mate. Nagbanglaw jay lotion ka. Di ka di maayatan ang nagpintasak ita, baday. Di awanan baing, naturog kitdaing. Di nagsamot kayatan ni Badaw. Nauman samot kanyakaw. Kanayon a lumabas dito'y tirsenak ni Kabadaw. Aday tan. Naimbag nga oras mo, marikwanang. Nagkablaaw pa'y kanyak. Naimbag nga oras mo, mate, Kabadaw. Lumabasak pa'y. Wen, Kabadaw. Mayat ti aldaw ita ni Kabadong Agkablaaw pa yan. No, wagas na latagin si Singpay. Tapno saan da nga agbayad iti utang da. Bayadam aminan nga utang takin ni Marikwanang, Badaw. Una, nakababayin mate no agbayag pa yung utang ta. At ti kwarta. Mabiit ka laang ang mapanagbayad agawid ka adagaws. Wain, anya kumanga charamidag, ijay tersina na. Agawid akadagos kalpasan na mabayadak yung utang ta. Nay na, nagmayat laki, din di pa nag-isisam mo, marikwanang. Talaga mayat ti isam ka, no agbayad kayo iti utang yaw, Kabadaw. Wain, kababain mo't king ka, no saan mi mabayadan ti utang mikin ni tuyang. Kakaiso na nga adan pagbayad. No kanayon akasta sa anak amalugay, Kabadaw. Awanin ti utang mi maray. Agawid akaon. Sige, Kabadaw. Ay na. Talaga magustwak ti panagis-isem mo marikwanang. At adda pumintas ka, no kanayon ka nga umisan. Ay. Nagbayad ka laang iti utang, nagbayag ka sumangpa. Siyempre, nagistorya kami paimot kini marikwanang tuyang. Anya nga iti nagsaritaan niya. Ay na, nagpintas gayam ni marikwanang no kanayon anak kaisam. Mala, agluto kan iti pangaldawan ta. Mabisina kaon. Sikan ti agluto no kayat maw. Ha? Wenno saan, ni Marikwanang ti paglutom iti kanaw. Ay na, marikwanang. Marikwanang. Ay na, marikwanang. Ay na. Ni Marikwanang ti dakdakamaten ni Badong amat maturaw. Yuhuu! Marikwanang! Maray! Na, kasla ay ayaban na ni Marikwanang. Yuhuu! Anya
Anya nga iti kayat asawon da itaw. Ayan, Mau! Marikwanang! Yuhuu! Na, tapukpuk kawan na pay. Awanan ka itiboin. Ano ikaw, Tuyang? Ah! Babaim ka din ni Marikwanang ha? Badaw, babaim ka day. Ay, anya ka din ti sasawam, Tuyang. Anya babait ni Marikwanang. Kano da ka matam tinagan na iti tagtagainip ma? What? Awanan ka itibain, badaw. Ha? Na. Sakit ka mo tan, Tuyang. Ay, salbag ka! Ura iti tagtagainip mo! Agbababae ka! Yay! Awan si Dain ta, Tuyang. Naggumatang, ijay tersina. Sa dino at tersina ti pagkatangam. Ijay tersina ni Marikwanang. Ay, saan? Ha? Ijay tersina ni Virginia ti pagkatangam. Anya. Nagadayo ti tersina ni Virginia. Umuli ka pa iti bantay. Ay, basta! Ijay ti pagkatangam iti sidaan ta. Jak kayat amapan ka gumatang ijay tersina ni Kwanang Baak. Anya. Ha? Padasem ti mapan gumatang ijay. Tamakaraman ka kanyak. Isinak ti kararwam. Yay! Masaksakita na, Maribanang. Day, apay Marituyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Nasakit tinakam ka kini Marikwanang. Jak kayat amakita day di abaak. Anya ayat inaramid kan ni Marikwanang. Kurso nada ni Badong kaw day di abaak. Ha? Wan maray. Kanayon at tagtaga-inapon ni Badong kaw day di abaak. Ay, tagtaga-inip la dayjay, Marituyang. Saan apudpud no? Ay, kayat ko nga ipagamod day di abaak. Na, ay, saan Maday, tikasta, Maray. Tagtaga-inip la dayjay ni Pari Badong. Ulitak nga ibaga. Saan apudpud no ti tagtaga-inip? Kwaraw, adda ibaga. Anya ti bagam, nanatuyang. Adda amom amang gagamaw. Ha? Manggagamaw, kunam nanatuyang. Wun, jay nalaing amang gamog. Pagsakitin na jay ipagamod kaw. Oy, awan ti amok amang gagamaw, nanatuyang. Oy, dakas day tapang panunutam Asino ti ipagamod maw? Ni Marikwanang! Anya? Ha? Nasakit tinakam ko iti day jay abaak. Ay, jakman panpansinan. Na, nimot Marituyang ti lumabas dito'y tersenak. Nakamisuot may. Kasla di nakita. Anya nga tati mapaspasamak kenkwan. Ni, Agraraman, kunamlan isot kapintasan. Baak mo't nga raw po. agpangpangag. Siyak nga ta, ti pangpangagan na. Baak ko na may. Kat siyak laang mat dito tersenak tawan customer ita. Na, naglokon amari tuyang. Kagura naksamay. Ay, badaw. Makita ka lang amapan gumatang ijay tersina ni Marikwanang dakas ka kanya. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Aya, Tuyang. Apay, napimpintas ka din ni Marikwanang ngumsyak. Badaw, Ha? sumungbat ka. Asinaw tinapimpintas ka da kamaykin ni Marikwanang. Kwa. Agsaw ka! Ha? Asinaw tinapimpintas ka da kamay! Ay, jak amukin ka. Agsilsilos ka iti angin. Nagrugit na ita panunot mo. Sakpay itan tinarugit ti panunot na badaw. Amaw, adda na limay da panaggustaw kinikwa ng baak. Adda! Ay, awan! 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 Saan arumbang data pampanunuta, pari pa daw? Di mo isinsinaan ni Marituyan. Kasanumot nga mahing parinteng. Eh, Agsilsilos iti angin. Pagsilsilosan na ni Marikwanang. anya?
Nasakit launay tinakam na kanyak. Kitawan mo ti madingar aramidag. Isu akayat kon nga isinan ito yang kau, paray. Oray ni kabadaw, saan meten apo mampansin? Kaslaawan tinakita na. Saan da pa yan agumatgatang kanyak? Apag isaw, ni kabadong ti lumabas. Ay kabadong! Adda ko may bagak! Umasidag ka piit! Apay ka day, Marikwanang. Ibagam adago sa ti ibagam. Tanay, saan ka mabalin nga agbayag dito'y tersinam? Nay, apayan kabadong. Adda ka digurayo kanyak ni Marituyang. Ha? Kwa? Nadlaw ko nga men alumikliklik kayo kanyak. Pulos pa yan adinak kasarita ni Marituyang. Sige, Marikwanang. Agawid akaon. Ang mga numakita nak ni Tuyang ang makisarsarita kin ka. Aga pa kami laki day. Minakon maray. Nay, anya ka din ti mapaspasamak. Di nan sinumbatan ti damdamagag. Nagapuran ang nagawid ni kabadaw. Awanan kay tibain badaw. Ha? Anya man ang tibasol ko, aya Tuyang. Embagak lang arudan, adi mo kasarsarita na abaak. Ngam kinasaritam lata. Ha? Isumit tinangayab kanyak, tada ka no damagan na. Ayawanan kayo itibain. Lukluk kundak badaw nga. Iyay. Agsangit ka man ang Tuyang. Nagsakit tinakam ka. Amaw. Anya ti amaw. Amaw ka nagsaritaan yaw, ti panagsarak yaw. Anya? Manang ipapan ka launay, Tuyang. Jak maramid kin ka dahita. Ay, jak mamatay! Ha? Apay nga ro dadakdak ka matam tinagan na dinagtagtagainop ka, alaman. Isos. At dahita ka manin ako nak. Awan ti pakainaigan na dayjay at agtagainap ka. Jak to pa'y malagip no anya dayjay at agtagainap ka. Aha, amo ka. Anya manin ti ammo maya. Amaw ka kursunada magniba akwanang. Iyay. Di ka nagliba kanyak badaw. Di ka nagliba! Daytoy nagkiting a short ti osarat arumwar. Daytoy mat baklays ti pagbada. Ipakita kinikwa ng baak anapimpintasak ng bisa. Ay, say make-up ka. Sa pulag man. Ag make-up ak itikas ta unay. Tap na pumentasa. Iso lang ay at mo na tagpasiksa. Oray siyak mata. Ay, day tigayam jay make-up ka. Kanjay bang-bang lao. Agpapintasak man kiday. Ni ka di Marituyang day ta sumungan. Ay, una yan ang nagkiting t-shirt na. Kasla agpapansin a lumabas. Agisam-isam. Wow, nagpintas ni Nana Tuyang. Magbagay mo ti suot mo, Nana. Ay, Na, talaga magbabaraw. ay, Napimpintasak nga adayuan ng dayta abaak. Wahay! ay, kun kahit asyak ti kagura day tataaw. Apay man. Hoy, Marituyang! Umasidag ka man dito itagsarita ta? Gurguraan na kajak amaw tiga puna. Ang kaagaw abaak. Asinaw, tinagaw ko kang ka. Nebadong kaw. Korsonadam ni badaw. Ay, lawat, abakbakitan. Iso malagaya masan kan apumampansin. Tagsilselos kagayam iti angin. Kwarog, kartingam. Ingka anawaan da Marikwanak ken Marituyang. Agap-apa da. Ha? Apay? Ayan nga ang kalinteng, antibanang. Hinapan ije munisipyo. Kinasarita na ni Mayor. Ay, saus. Kartingam. Amangan no aglinaw anda. Sige, antay. Inakon akas ta... Ay!
Ay, nagbuelo pa'y nagtaray. Ay, kana-kana ka nga agpaisaw ni Inteng. Bakbakitan asilosa. Agselselos kay tiangin. Awan ti relasyon may kani ka ba daw? Amo ka! Agpapapansin ka kini badung kaw. Hoy, gusto daytan. Nanakwanang, nanatuyang, sumartang kayawn. Dahito atuyang ti pagsardangam, kwarog. Ay! Agdan tulatal daw mau! Baak! Saan tapay analpas? We're not yet finished! Sumartang kayawn, mangibabain kayaw. Magadwa mang buy-buya kada kayaw. Ha! Agawid ka kitday, nanatuyang. Mangibabain ka, tuyang. Kita man day talangam. Anya aga paw, nag-short pan ka itinakiteng. Ha? No makita day jay abaak ang napimpintasak ng isaw. Anya? No awan la ni Kwaro ka naganaway tay. Ha! Impagak-pagak ko day jay abaak. Ha? San kami pa'y analpas iti day jay abaak? Agkita kaming topay. Ay, sumardeng kan, tuyang. Nagalas ti kasta nga ugalim. Awan may timading aramidin ni Marikwanang. Aw, makitam? Ad dapay akanunungam day jay abaak ngam siyak nga sawam. Na, Ay, di na kay ayat na ba daw? iyay. Sa bali ababaen tayo ayatam. Ni pay mat nga rod baak ti kaya maam. Ah! Ah! Ay! 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 Anya nga ron ti planong pare ba daw? Ay, di akon mabagbagaan ni tuyang ko, pare. Siyak langin ti pumanaw. Tapno agsardangan tingiwat na. Mangibabain launa yan, pare. Kasaritan pa'y maminsan paritan na rigat ti sina. Ay, naumakon, pare. Agsilsilos iti angin. Awan mo't kinapudno dagiti bagbagana. Ay, basta, pumanaw akon. Ay, Kapitan, tulungan na. Nagtalawan ni Badang. Inala naman dagiti badbado na. Talaga gaya man nagtalawon ni pare ba daw? Wan, Kapitan. Iswa tulungan na kadiya. Ay, matayak lakit dahil no mapukaw ko ni Badong Kaw. Basol mo no apay nagtalaw. Ah. Agsilsilos ka itiangan. Makasarsaritak ni pare ba daw? Ay. Awan ti madi nga aramiden na ka. Si kalang ti agpampanunot iti madi. Kapitan. Kababain pa'y kani kagawad ko nang. Opisyal dito barangay tayo. Ingkakit inapahan. Ay, Kapitan. Di maibagak maray. Kagkid daw iti pamakawan kani kagawad ko nang. Ay, uwain, Kapitan. Mapanakagkid daw iti pamakawan. Very good. Agbalbaliw ka tamaditi kasta. No kayat mo nga agsublin ni pare ba daw? Ipakita ti panagbalbaliw mo. Ay, nanatoyang. Husto ni Kapitan. Agim-imon kantumat ngamin iti angin. Agbalbaliw kan, kanagsingsingpet ka, tapno agsublimat lakan ka, ni Tata Badong. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyaser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.